आजको ज्याजो कथा स्मारिका विमोचन पार्टी बने बुद्ध जयन्ती स्वाया पुन्हिया अति कहे भिंगु दिया लस्ता नापो बुद्ध जयन्ती समारोह समितिया स्वर्ण जयन्तीया लस्ता स्मारिका विमोचन ज्याजो जुइटोको थुगु स्मारिकाया प्रमुख सम्पादक भाजु ज्ञानेन्द्र शाक्य नापो सम्पादनीय गुहाली अनि शाक्य व निरोज महर्जना याना दिगु ख स्मारिकाया लोगो डिजाइन भाजु योगेन्द्र शाक्य न्याखाचोक पाठी जुगु ख अथेन्तु कभर पेज भाजु विष्णु हरि महर्जन पाठी जुगु ख अवश्य न छलफल में सकसित स्मारिका श्रीगु हथ्याजी रोकलजी स्मारिका विमोचन याना विजात थुगु सभाया प्रमुख अतिथि अखिल नेपाल भिक्षु महासंघया अध्यक्ष धर्ममूर्ति भन्ते यात इनाप्याना जना वसपोल जूम मार्फत जिपिना पसवानादी यको शुभ ठाउँ 2565 बुद्ध जयन्ती लसटा गुइटटवाले सम्पन्न ज्याचौं ठो बृहत बौद्ध सभा ठुगो अवस्था बुद्ध जयन्ती विशेष स्मारिका उले ज्यान ज्याचौं जुल अघि अवस्था व स्मारिका भर्चुअल माध्यम जी विमोचन याना चनाको जुल आंकुना चना बिजापी जी पिस व स्मारिका उले ज्याना विमोचन याना बिजाटा डिटन जी अनुरोध याना चना यको कृतज्ञता ज्ञापन नाचना उसको भन्दै यात खन किताब विमोचन याना विजात बुद्ध जयन्ती समारोह समिति या नायो भाजु प्रेम महर्जन जू नापो संयोजक भाजु हे महर्जन जू नापो बुद्ध विहार संघ या अध्यक्ष भाजु नानका जनता के ज्यात इनाप्या नाचना साधु 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 यको सुधारु स्मृति सकसिकामा अखिल नेपाल भिक्षु महासंघया धर्ममूर्ति भन्ते ज्यात मन्तव्य तयारित इनाप्या नाचना ठाउँ यलया गुइटर पाल नियजलिपा आयोजना ज्याचोंगो 2565 बुद्ध जयन्ती बृहत बौद्ध सभा उपस्थित ज्या बिजापी प्रत्यक्ष वा भर्चुअल माध्यम सम्बन्धित ज्या बिजापी सकल भन्तेपी गुरुमापी अले ठाउँ सभानाय माननीय सांसद ज्योति प्रदेश सभा सांसद ज्योति
यलया महानगरपालिका या मेयरज्यू माननीय विशिष्ट मेपी महानुभावी विभिन्न बौद्ध संघ संस्था या प्रतिनिधि जोपी बुद्ध जयन्ती समारोह समिति 2565 गुइटाटोल या सकल जुजपी गुइटाटोल बासीपी यलया सकल नगर बासीपी सकल नेपामी अले ठुगो जाजोले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित या विजना चौपी जेपी पत्रकार पी नेपाल मण्डल भोटी टिभी आदि टेलिभिजन च्यानल या जुजपी सक्क सिटान ढक्के नापा कल्याण व मंगल कामना या नाचोना ठाउँ झी ठुगो विषम परिस्थितिसँग झिसकले आक्रान्त जुया चोसा तबिन ठगो मनोबल याट उच्च याना झिस प्राप्त स्मरणीय वस्पल तथागत सम्यक समुज याट झिस लुमङ्का चुनाको चुल वस्पल या अनन्त गुणयुक्त गो धर्म याट झिस लुमङ्का चुनाको चुल वस्पल या अनन्त गुणयुक्त पि संग याट झिसन लुमङ्का चुना यो गुण याट लुमङ्का ठाउँ झिगुए नेपाले ठाउँये जिने जन्म जुया बिजामा वस्पल बुझ्छ ठाउँये जिने बोध ज्ञान लाभेना काम वस्पल बुझ्छ ठाउँये जिने महापरिनिर्वाण जुया बिजामा वस्पल बुद्ध यागो गुण याट अनुस्मरण यागो छोले किसान ठाउँ बृहत बौद्ध सभा या आयोजना याना चुनाको ख बुद्ध शिक्षा अनुसार हिसा वस्पलियाको शील समाधि प्रज्ञा या लम्पु याट जीवने नाला यंके आवश्यक जुई विशेष ठाउँ या इलेला अतिक महत्वपूर्ण गो अत्यावश्यक गो लम्पु साबित जी ढुङ्कल छाले ढका ठाबले शील ढका ढासा ढासा टाए अनुशासन ख कोड अफ कंडक्ट ढका ठाई तो अनुशासन ढका टा युए झिगो शरीर याट झिगो वचन याट झिगो मन याट संयमित याना यंकी उखा ठाउँ ठोलवे छ्या वलले ढका ठाबले गो कारण याना झी छेन प्याउन त ठाकिया छोन ठिटपी नाप नाप्ला त ज्ञाना चोन झी नाप चोना जाख याट दैनिकी जीवन हना इंकिटन समस्या जुया छोन अजगो लुएन झी आक्रान्त जुयामा ज्याचोनि मागो कारण या मु कारण सोल लगा टास झी संवर जी मफु कारण याना झी संयमित जी मफु कारण याना एक मनोट यक्को स्वार्थी ज्यावल थैट फाइदा जीगो डग थैट लाभ जीगो जग मनेट या ज्याख याना यंकीगु याना हौली मेपिने विषयले चिन्ता यागो टोटा हल अघि उके यो फलस्वरूप थजागो लुए झिठा चाहिँ वया छोन अघि झिस ठो सिलियाट आत्मसात याना थगो शरीर याट संयम याना यंकेको
ठगु वचन याटा संयम याना यंकेको ठगु मन याटा संयम याना यंके सल फटका टासा अवश्य न लिपावईको ठजको महामारी पाखे झी बचे जी फैगो विटा पने फैगो शक्ति विकास जी वोटेन टु आ वया चोंगो फ महामारी न बचे जुया वना पर सामना याना विटा चका जीवन हना यंकेटा न प्रशील ग्वाली उपकारी जुया चोनी ठोसो अनुशासन ख अनुशासन यो मेगो 68 यो ये धैर्यता कायम याना चोनीको स्वभाव सहनशीलता कायम याना चोनीको स्वभाव हित स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसार मास्क या चोनीको सैनिटाइजर छिलेको भौतिक दूरी कायम या गोटाइको है ठोसो सहनशीलता व धैर्यता यो सूचक ख यदि ठो अनुसार छि सहनशील जुया धैर्यतापूर्वक ठो ज्यायाट बक्या मफटका टास गुण इले झिन ठुगो महामारी आक्रान्त झिफो वो लोचवान झिझन छिफो अगिन ठो झिकते वो सहनशीलता आवश्यक जो वो धैर्यता आवश्यक जो छालेका ढाबले भगवान बुद्ध शिक्षा कठ सबंग अनिचंग ढका ढैडौडो अले वसपोल सबंग अनिचंग या झोले यम किंची समुजय धम्मंग सबंतंग निरोध धम्मंग ती ढकान ढैबिजाउडो गुण चीज उत्पन्न झ्यावईको ख वो न्याब्ले वय अनुसार ढयाचनी मको परिवर्तनशील स्वभाव युक्त झ्याचनी अले छनुके यो निरोध जी उके यो अन्त जी अगिन्ठो महामारी न उत्पन्न झोल आ विभिन्न परिवर्तनशील ज्याचन अगिन्ठो भेरिएन्ट प्यावै चौ व परिवर्तनशील स्वभाव जुगुई आ वन छु समय लिपा तनावनीको मर्यावनीको अन्त जुयाको स्वभाव युक्त ज्याचनी अगिन्ठो भिचे यो इ उत्पन्न जो व अन्त जीको यो भिचे परिवर्तनशील स्वभाव लान्छौको गो समय दो वो समय झी चाहिए सजग सचेत ज्या अनुशासित ज्या संयमित ज्या धैर्य धारे नेना चने फेकीको शक्ति झिस विकास फट ढका टास अवश्य न झी ठुके बचेन झी फै ठोलुए याटा झिसन ट्याका मरेका न छेफै अघि झिस वो अनुशासन वो शील झिच सुशक्ति बिले ढका ढाबले धैर्य धारण याना चनीको मन याट हिस्सा चाहिँ शान्त याना टे फेकिएको स्थिर याना टे फेकिएको शक्ति चिता भी अगिन्ठो बुद्ध शिक्षा ख उगे चिता ग्वालिए जी अठो झले सु बौद्ध सु अबौद्ध सु धर्म प्रेमी सु अधर्म प्रेमी यो खमखुकी सुना अनुशासन पालन याट सुनाशील पालन याट विटा वो फल प्राप्त जीको ख सुना पालन यही मखो विटा खजगो रोग आक्रान्त जीको सम्भावना यको दयाचनी अघि झी बौद्ध यो नाटा न झी ठो अनुशासन चनीमा झी चाहिँ शारीरिक रूपमा न संयमित जीमा वाचसिक रूपमा न संयमित जीमा मानसिक रूपमा न झी संयमित जी जिया सहनशील जिया धैर्यवान जिया ठो ठजको अवस्था झिस सजग सचेत जिया जीवन हना यंकीको लागि सिलियो चाहिँ आधार झिस क्यामा अनलिपा वस्पलियो धर्म अनुसार समाधि यो खवै समाधि यो छुले ढाबले मन याट एक चित्त एकाग्र याना टे फेकेको शक्ति आ झिको मन स्वभाव चञ्चल ल झि चाहिँ छु समय खे चोन मापले झि छटपटे जी ढुङ्ला ओके वने मल्ला ठुके वने मल्ला ठोया मल्ला वया मल्ला झि न्याब्ले झि मन छटपट ज्या पनि ल गुब्ले वखलु मंकी गुब्ले वखलु मंकी ठोया मखनीला वया मखनीला बोला छु समय रोग वया ढया चाहिँ ख व छु समय लागि मन याट शान्त याना टे फेकेको मन याट स्थिर याना टे फेकेको
उके लागि जिसा समाजियो अभ्यासयामा समाजी ध्यान यो अभ्यासयामा मन यात एकाग्र नाटे फेकिएको चिकिसा भिंगो ख लुमंका चनेफो थमेसा यानागो बालागो ख लुमंका चनेफो अठे मक्सा चाहिँ झिसा बुद्ध यात लुमंका चनेफो अथवा चाहिँ थमेसा यानागो धर्म कर्म यात झिसा लुमंका चनेफो वो लुमंका मन यात शान्त नाटेको मन यात लेटा काटेको अठे या फटका ढासा छुजिले वो महामारी यो कारण गो उत्पन्न ज्याचंगो परिस्थिति जो ओके ठगु मन यात बचेना टेफै मन विचलित जीमको मन शेनिमको मन निराश जीमको मन छटपटे जीमको अठे जुल ढका लासा झी चाहिँ नि गो मानसिक रूपमा रोगी जीको स्वभाव दया चुनी ओके बचे ज्या चुनी फै अले मानसिक रूपमा रोगी जीको स्वभाव बचे जी फै ढिउए जी चाहिँ नि शारीरिक रूपमा अझ रोगमा बचे जी त छिता शक्ति लाभ ज्या चुनी अले वो शक्ति लाभ जो ढिउए छले वो अझ महामारी झे बचे ज्या चुनी फै अगिन त समाजी छुइले झिको मन यात एकचित्त एकाग्र याना शान्त याना तै अले वो शान्त याना टे ढुंका जिसा मेगु वस्पलियो शिक्षा यात प्रज्ञा यात जिसा छलिगु अभ्यास याना है ए जिन थे या दासा थेजी थे मया दासा थेजी मकुटका हमेशा ये प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ वाचाका थोया जो थोया मजो थे या दासा थेजी थे मया दासा थेजी मकुटका हमेशा ये भीम बिन छुटेना यंकेको जो मजो छुटेना यंकेको खागु चाहिँ ज्ञायो मिखा चलावै मेप्सन ढया मखो हमेशा ये खंका हमेशा ये ठीका वो एकदम महत्वपूर्ण जी गु कारण याना हमेशा न्याउटासन वो सच्ची उलम्पी छी न्याउने भएको शक्ति उके प्राप्त ज्यावै विध प्रज्ञा वृद्धि यागो ढकाटै र ज्ञान प्राप्त न त्यागो ढकाटै अझौ ज्ञान छित दया होइ ठाउँको नेला टिभी समाचार ठोया मटे वया मटे थेजी मटे एजी मटे ढका ठया चौसान झिके वो प्रज्ञा ज्ञान मरो कारण याना अब खला मखला जिला मजिला उके चाहिँ उली झित मतलब दै मखो ल अले सरकार चाहिँ नि प्याउने मत ढासन प्याउने मास्ते वइको ल फजौ चाहिँ मुनि मटे ढका ढासन मुनि मास्ते वइको माक्सी ढासन मास्ते मवइको ल भक्ति दुरी कायम या ढासन भक्ति दुरी कायम यागो झिचा चाहिँ मने वइ मखो ल नप झ्या चनिको नप झ्या स्वभाव खयो चाहिँ स्वभाव त झिके दया चनिको झ्या चनि ताले हमेशा प्रत्यक्ष रूपमा चाके मफुगुली छुके मफुगुली झिके वो प्रज्ञा ज्ञान मरो कारण याना मेप्सा ढासान मेपिन्त चाहिँ यो रोग कसान झिउली फिको पि मजिया छन अघि वो ठिकियो लागि ठैके वो शक्ति चाहिँ निर्माण यामा र वो ज्ञान शक्ति यो निर्माण यामा वो खजको प्रज्ञा जकय हिचा प्राप्त ज्या चनि फुक्न ठाउँ यो जिने न थो कारण याना न बुझ्यो शिक्षा चाहिँ एकदम अपरिहार्य ज्या चंगु ख अघि झिसन ठो शील समाधि प्रज्ञा याट झिको जीवने झिसन छेलिको कुट याट ढका ढासा सुना छल विटा ये प्रत्यक्ष रूपमा उके यो लाभ उके यो प्रतिफल प्राप्त ज्या चनि अघि झी ठौया थयो विषम परिस्थिति झी सक्ष्यान थजौ खयाट झिस मनन याना चिन्तन याना थमेसन व्यवहारे झिस छेले सेकेको कुट या मासा परिवार पिन्ट ठटिटी पिन्ट पास भाइ पिन्ट जलखल पिन्ट ल निपामी पिन्ट अले संसार भरेचौँ पिन्ट न झिस गुक्ट खजौ सन्देश झिस बिफु वो बिया झिन सुखपूर्वक मना चोनिको मे पिन्ट न सुखपूर्वक म्याउ लागि झि उपकारी या फुपी ज्या चोनि ढका
जिसा चाहिँ च्याकेमा ट्रिकेमा ठाउँ झि थजौ कोभिड-19 या तो महामारी बिचे ठुक्रा चाहिँ झिसा 2565 बुद्ध जयन्ती मनेना छोना बुद्ध यो शिक्षा ढैगु ये करुणा यो शिक्षा ख मैत्री यो शिक्षा ख ल शान्ति यो शिक्षा ख थन भिजीमा मेपिन्तन भिङ्केमा अघि झिसा आठौं ठुगो सभा मेयर जो पिंडो प्रदेश सभा सदस्य जो पिंडो प्रतिनिधि सभा सदस्य जो पिंडो अले गण्यमान्य व्यक्तित्व पिंजो र झिसन थला सुरक्षित पूर्वक म्यागो झिसा अभ्यास यागो अले मेपिन्तन व सुरक्षित पूर्वक म्यागो लागि झिसा चाहिँ गुहाली यागो अघि नै झिसा पहल या मान लके नपा ल नेमख पिन्ट नेगु व्यवस्था याना बिगु गटे चाहिँ या रोग क पिन्ट झिसा आइसोलेसन यो घोट व्यवस्था याना चोना क्वारेन्टाइन यो व्यवस्था याना चोना ओठेन टो झि नेमख पिन्ट न अक्सिजन मर पिन्ट न अजगो ने पनि यो अक्सिजन यो व्यवस्था झिसा झिगो पहल या फटो ढका टासा अले सरकार न कनेवना वो गुहाली या त बाध्य जुई ठाउँ सरकार बाध्यात्मक अवस्था मरो अभिभावकीय हिसाब सरकार लकम व्यवस्थापन या मागु ख तर वो व्यवस्थापन या फुको अवस्था सरकार मरो ल अघि वो सरकार न सम्बन्धी ज्या बिजापि जीपी छकल छिपिस हमेशा व्यक्तिगत रूप पहल या त ढका टासा छिपिनी अन प्रदेश सभा चौपी सदस्य पिनियो गुहाली कया यक्को ठयो जया जो जया फै ओठेन्टो प्रतिनिधि सभा चौपी सदस्य पिनियो गुहाली कया फजो चाहिँ उपकारी जया फै अरे वो याना यंकल लास सरकार न बाध्य जुया जनता या जो धन सुरक्षा या लागि मागु जया त अपि न बाध्यकारी वो सरकार जो होई अघि छलफल छिपिसँग पहल या ढका टासा वो सामान्य नागरिक पहल या शिबेन समाजनी छौ संघ संस्था पहल या शिबेन छिपिसँग पहल या ढका टासा को याक्न बृहत रूपमा चाहिँ याको अवस्था लै अघि झिसा थन बचे जिएको मेपिन्तन बचे याको तो अभियान झि सरी गृह फट ढका टासा झितन कनेवना तो महामारीलाई झाँप्ने ढया चोनी मको कने तो महामारी कोछ्या ढुङ्का झि चाहिँ ठोठासे चोना छुयानाले ढका लुमङ्के बले ओहो झिदा ठजौ अवस्था न झि सक्कचितन उपकारी झिको ठयो भिमु जाया फटका झि खन ढका छिपिस लुमनी बले लुमङ्के बले मने चाहिँ यो आत्मसन्तुष्टि प्राप्त जुई ल संतुष्टि परमं धनंग ढका भगवान बुद्धं कन बिजाथे वो संतुष्टि प्राप्ति ना क्या उठे हुए तरंगो धन लाभ्यना क्या उख अघि मेमेगो धन लाभ्यना क्या उसिबे परोपकारी जिया वो संतुष्टि यो धन जिसा लाभ्यना क्या फटो ढका टासा झिको जीवन न सार्थक जीवन जी सफल जीवन जी झि कने वना थगो जीवन या त लिफसोया लुमङ्के बले ओहो झिदा फल्न बले ठे खजौ अवस्था जिन थयो भिंगु ज्याया खनडका हमेशा ठैटए प्रशंसा याना मन लेटका चने फैगो अवस्था झिचा सिर्जना जुल्लास फटेन तरंगो उपलब्धि मेगो छुन दैमको अघि सक्ष्यान ठठौ ठास फुफु कठ ठन बचे जुया बचे जुटा ठाकोपी आर्थिक रूप भौतिक रूप छुन रूप चाहिँ अशक्त जुया चौपिन्त ठकुया चौपिन्त झिस ग्वालिया फट उपकारिया फट ठका टास फुन बुझ शिक्षा अन्तर्गत लाभ ल
अघि झिसा ठो ज्या ठयो आवश्यकता ख उके पाकेन झिसा ध्यानबी फटो ढका ठासा हाटे झि ठौ बुझयाट लुमंका चना पिंजी धर्मयाट लुमंका चना पिंजी संघयाट लुमंका चना पिंजी अले बुझ धर्म संघयाट झिसा वो श्रद्धा वो आस्था झिसा केना चौ पिंजी ढका झिसा मटी तेनु उक्टा मटी तया ठागु जीवन न मेपिनु जीवन न भिंकी गोली झी सक्ने छपन जिया झी न्याउने फेके फय चाहिँ बुद्धयो शिक्षा क अघि ठौया 2565 बुद्ध जयन्तिया लसटा झिस फुफो कठ थमेसा शिव कठ विभिन्न कठ झिस बुद्ध जयन्ती हना चोना अघि ठौया जिने बुद्ध यो अनुभव धर्म यो अनुभव संघ यो अनुभव छकपोल छिपिन सक्क छिटन ठागु जीवन सुरक्षित रूपमा हनाइको लागि प्रशक्ति जीवमा छिप्नु जीवन आयु आरोग्य लाभ ज्याचोनीमा सुख शान्ति लाभ ज्याचोनीमा अन्तसँग दुःख मुक्तको निर्वाण सम्पत्ति लागेना क्याटन झिसा याना चुनाव ठो ज्या पुण्यमय ज्या ढका है ठो ज्या हेतु उपकारी जीमा ढका कामना याना चुना विशेष ठो कोभिड-19 या महामारी यो कारण याना दिवंगत जोपी मरुपी सकल नेपामी पिन्त ले हलियंक विश्वयंक दिवंगत जोपी परलोक जोपी सकल सतो प्राणी पिन्तन तो पुण्य लाभ ज्या अमी परलोक जीवन सुथालयमा निर्वाण लाभी जीमा ढकान कामना याना चोना अले ठौया जिने तकन गो फलोचंकया बिरामी ज्या चोपी नेपामी पिन जीमा विश्वया सकल मानव जाति पिन जीमा अबि सक्कष्टन बुद्ध यो धर्म यो संघ यो अनुभव यक्न स्वास्थ्य लाभ याना क्याफेमा सकल सुखी निरोगी पि जी फेमा ढकान झिस आशिका या कामना या ओठेन टो मेपी नुपी झि मानव पि मनुट ठजौ लोच मकेमा ढकान झिस आशिका या प्रार्थना या ओठेन टो झि सकले बुद्ध धर्म संघ यो अनुभव दुःख मुक्त जी फेमा ढका न कामना याना सकले सखियो न जीवन कल्याण जीमा मंगल जीमा ढका न कामना याना जिगो ठो मंतव्य ठनन्टु कोचाका छ भवतु सब मंगलम स्वर्ण जयन्तीया संस्मरणे धूप वृक्ष गुइतात्वाले रोपण जितेम्बुदु तुगु वृक्षले लतया शुभारम्भ याना विजाता बुद्ध जयन्ती समारोह समिति या नायो नव थुगु सभाया सभापति प्रेम महर्जनजु अलि बुद्ध जयन्ती समारोह समिति या सल्लाहकार प्रेम महर्जनजु याता इनाम याना जना साधु 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 यको सुधारो वस्पोल्किन्त ज्याझो कथम पावो हस्तान्तरण या पावो बुदु बुद्ध जयन्ती समारोह समिति पाखी सुरक्षचन्द्र महाविहार ढागल या त पावो ल लागुजी भगवान बुद्ध या शिक्षा या अभ्यास प्रसार प्रचार नप बुद्ध जयन्ती या ज्याझो
सदा न्हावने माधका कामना याचना थुगुप्पा हस्तान्तरण याय लागि पापो हस्तान्तरण न्याय लागि बुद्ध जयन्ती समारोह समिति नायो थुगु सभाया सभापति श्री प्रेम महर्जनजू बुद्ध जयन्ती समारोह समिति सल्लाहकार हेम महर्जनजू नापौ बुद्ध विहार संघ यलया अध्यक्ष नानीकाजी साकेज्याका इनाप्या नाचना नापौ पापो कया दिता सुरचन्द्र महाविहार ढाकबैया दुज तीर्थमुनि साकेज्याका इनाप्या नाचना बुद्ध जयन्ती समारोह समिति सल्लाहकार भाजु हेमहर्जन जुयाक सुरचन्द्र महाविहार या दुजपिन्त खादा पकाका विजातन इनाप्या नाचना साधु साधु साधु
साधु साधु Lepo Subhadu Gospodi Sapatano. Jajo